Dobar dan, ja sam Tin Tustić, bivši učenik ove škole, a danas predstavnik turističke agencije Moj naklon. Imam čast provesti vas na putovanje u film kroz male priče velikoga grada Zagreba. A u tome će mi pomoći naši vodiči Ana i Filip. Krenimo na putovanje. U hrvatskom općem leksikonu zapisano je sat, naprava je to za mjerenje vremena. Od ponuda koje su pristigle na natječaj, gradska uprava odlučila je prihvatiti ponudu zlatara i urara Mirka Novaka, s kojim je sklopljen ugovor o postavljanju i održavanju gradskih javnih ura na 10 godina. I od tada se u gradu Zagrebu često izgovara rečenica "čekat ću te ispod dvore". Ne zna se točno je li u gradu Zagrebu prije 17. stoljeća bilo javnih ura. Prvi zapis o njima postoji u gradskom protokolu, kada je gradsko zastupstvo zaključilo da se sat tornja vijećnice prenese na toranj crkve Svetog Marka, jer je na crkvi nakon velikog požara 1645. godine ura bila uništena. A najviši satovi u gradu Zagrebu su satovi na našoj katedrali, kojih ima 8. Postavljeni su prije više od 60 godina i smatra se da su najstariji javni satovi u gradu Zagrebu koji još rade. Satovi na katedrali ravnaju se prema zagrebačkom gričkom topu, a mnogi od satova danas su razmontirani ili u muzeju, ali naravno Zagrepčani ih se rado prisjete. Franciki su željezne pumpe koje su u prošlosti bili izvor pitke vode. Postavljeni su po preporuci cara Franje Josipa koji je 1895. godine došao u Zagreb svečano otvoriti Hrvatsko narodno kazalište, pa je od milja dobilo ime Francek. Franceki su još od kraja 19. stoljeća postavljeni po kvartima koji nisu imali kućni vodovod, a zadržali su se najviše na grobljima i tržnicama gdje je ljudima potreban vodovod, a i voda. Ima ih sve manje i manje zato što su mnogi uklonjeni zbog preuređenja ulica ili su bili u kvaru. Danas ih ima 50-ak, od kojih je nažalost samo 15-ak u funkciji. Prvi Francek postavljen je na Gornjem gradu 1880. godine, a postoji udruga Pimp My Pump koja se brine o njima, nažalost ne vraćaju ih u funkciju, ali zato preuređuju, oboje ih u različite boje i tako ih ožive od zapuštenosti i zaborava. Danas ih pronalazimo najviše u kvartovima, starim radničkim kvartovima koji su zadnji dobili vodovod, Trnje i Trešnjevka. A Franceki su kao i ljudi na kraju završe na groblju. Na sjevernoj strani trga gdje je nekad bio most preko potoka Medveščak izviralo je vrelo koje se spominje još u 8. stoljeću. To vrelo je bilo Manduševac, to jest Vlašac ili Zagreb. Manduševac je dobio ime po tome kako predaja kaže da jedna lijepa djevojka sjedila ovdje koja je srela viteza. On je rekao Mando dušo zagrabi vode. Tako su Manduševac i Zagreb dobili ime. Manduševac po Mando dušo, a Zagreb po zagrabi. Također se govorilo da dok je još voda bila pitka, da onaj koji se ovdje napije da će se vječno vraćati u Zagreb, a danas je to zdenac koji za Novčić ispunuje želje.
Grad Pukovnija proizašla je iz povijesnih postrojbi Hrvatske lake konjice, koje su osobito postale poznate i znamenite po iznimnom junaštvu u 30-godišnjem ratu, koji se odvijao od 1618. do 1648. Ti hrvatski konjanici bili su prepoznatljivi po jednom originalnom detalju. Nosili su rupce svezane u čvor. Taj osebujan hrvatski način nošenja čvorovanog rupca s oduševljenjem je prihvaćen kao modni novitet u Parizu na dvoru kralja Luja XIV. A rubac je po Hrvatima nazvan L kravata. Misija poslanje Hrvatske domovine kravate iz Zagreba, prijestolnica kravate. U aktivnom i pričuvnom sastavu broji 30-ak pripadnika, a u izvedbi cjelovitog programa sudjeluje 18 pripadnika, među kojima su 4 konjanika. Kravata je jedan hrvatski simbol koji je univerzalno poznat i prepoznatljiv. Ustanova Akademija kravatika je proglasila 18. listopada Hrvatskim i svjetskim danom kravate i on se svake godine obilježava. Ne tako davno u Šešir je išla obveza pristojnog ponašanja. Skidao se pri susretu s damama ili općenito pri pozdravu, prilikom ulaska u lift ili u službene prostorije. Nikada se nije sjedilo sa šeširom na stolu, moglo se pozdraviti lagano lupnuši prstom po obodu šešira. A posebno poštovanje pokazivalo se skidanjem šešira s glave i laganim naklonom. Klobuk ili šešir nosili su svi koji su i malo držali do sebe. U stara vremena nadzornik tržnice stavio bi svoj šešir na štap ili neko vidno mjesto i to je značilo kraj trgovanja za taj dan. S ugledom gradskog nadzornika tržnice i samoga grada koji se očitovao u šeširu nije se smjelo poigravati. Ako neko želi, može sa mnom sada ući u prodavaonicu Cahun i probati šešire. Gospodin Cahun, najstariji je klobučar u Zagrebu. Šeširi Cahun službeno su upisani u sudski registar 1.1.1936. godine. Prije je bilo 118 konkurenata, to jest obrta, a danas ih je samo 3 do 4. 13.9.1858. Ministarstvo unutrašnjih poslova donosi pravilo o sviranju vergleca. Ovom uredbom propisano je da verglec mogu svirati nemoćni građani koji nisu mogli drugčije zaraditi za život. Kako se je mijenjao grad, tako se i mijenjala glazba koju su slušali građani Zagreba dok su šetali ulicama. Iako mnogi misle da su vergleci dio zaboravljenog vremena, to nikako nije točno. Nalazimo ih na mnogim trgovima za lijepog sunčanog dana ili lijepe večeri i kao što vidimo ovdje za mene je gospođa sa verglecom. Zabavljaju nas puno veseli ulični svirači koje možete naći na svakome kutu našega grada. Oni su prvi put predstavljeni u filmu Ko pjeva zlorne misli od Kreše Golika koji je snimljen 1970. A on je zasnovan na romanu ovoga Vjekoslava Majera pod imenom Iz dnevnika maloga Perice. Također najpoznatiji ulični svirači su Kraljevi ulice koji su 1977. osmislili međunarodni festival Cest is the best. Još samo jedno znam i da boje sve, tek s ovom rimom postoje, a noć i dan su nekog stika tragi nestače, kad naše pjesme izvede. Zasvirajte noćas u romansu, tiho nježno da me razboli, mogu kad umire slavu, kad se duša sjelom. Nadam se da ćete se odlučiti krenuti na obilazak grada Zagreba sa nama.